Jmareke mezin ji penaberê Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê dimînin. Ku rêjeya meziniya jinan jî tevî rewşa penaberiyê xwedî roleke erînî ye li vê herêmê. Grûpek ji jinên Rojavayê Kurdistanê li Hewlêra paytexit pêşengeheke karê destan ku abxwe amade kirine îro lê darxistin. Em wekû grûpek jinê Kurdê Sûrî ne me xwest em karekî bikin باعتبار مها أعداري ده إنه قالك مناسبات هنا بيرانين هنا احتفال هنا قالك تشتد يعني تقريبا مناسبات كردها همو في مها أعداري ده إيه خوش ونخوش شي براستي ما حسكر يعني أم معرضة كي تشيكن أم مجموعة جنن همو في شغلي دستي منها يعني حرت تشتكل أظانم وكو شغلي أنا دستي من أنا شغلاته همو جل كرمانجي همو يعني تشتي شباب ومولا تشيكما يعني همو مساعدة تجمرة وش خلقي يعني Ev karê ciwan yê ku ev jin di nava mala xwe de pêrabûne hem baweriya wan bi kesayetiya wan mezintir dike hem dixwazin ku di demekî de bibe derfeteke baş ji jinê re ku alîkar bê di dahata aboriya malbata xwe de. Wekû jineke peşdar amace bi vê yekê kir û ji aliyekê dî ve karê wan hestekî xweş di dilê mêhvanê pêşengehê de durist kir. جنن قالك هني يعني بيشغل ان المالي ما تخص انه ام علي كاري واربك كن حركه تشتغل كارب المالي تشيكي يعني شبوكو اوجي بخو بحس انه اوجي تشكي كريه جيانا خد يعني نا فرص عمل دايما كي من كردستاني وهنك قال لك هنا بحكمي زاروكي وبحكمي زلامي وانا نكارن ابدا يعني كار بكن او دوامي وانا اجا ولو المالي كاريجو كرنش خوري يعني ما أني في هذا ما معرضك بسيط جدا شغلي دستاي شغلي جو دكن أو المالي تشتغل أو بيكاربن في حالات فروتنجي مثلا واردة ويمادي جوار بخوي يعني تشكي بسيط وإن شاء الله أمي روبروهين يعني مصدر بكن أمي الزيرو بيتشلكي حاضرهم وك جينا كرد مجالكي تشتر خوش تيديتن أزنيبي مجيني ما يقولوا حمد آرامية دبن وبيكاري بكن Penaberê Rojavayê Kurdistanê li çi welatekî bin karê cor be cor dikin. Va jinan jî xwestdiriya vê pêşengeha xwe re bidine diyarkirin ku jina Rojavayê Kurdistanê xwedînkar e û roleke erînî ye li çi cihekî be û astengî û penaberî du carî nabe rêgir li ber pêşketina wê.